Pemirsa, personil gabungan sani megenah ring pos penyekatan Ume Anyar dan Pasar Utara ngelaksanayang random tes rapid antigen majeng penduduk pendatang. Tujuannya nih wantah antuk nepasin pemudik sani rau antuk ngelalahin virus corona. Ketut Sukadi Mausang, penureksan pudiki kelaksanayang antuk nambakin pengrau pemudik sani wau-rau saking kenah pelekadan ngelalahin virus corona, mangde kasus COVID-19 ring Bali nenten sayan ageng. Bekatah dau parikrama inucap kemargiang, petugas Presiden nureksain satak 16 diri pengendara sepeda motor 1 pitung likur mobil, 11 bus, sia truk miwah 16 mobil box. Petugas nureksain ini kejangkepang surat-surat kendaraan suket tes rapid antigen miwah barang sani kebakte. Ketiga kendaraan luire antuk kalih pengendara sepeda motor miwah asiki mobil kuduhang antuk mewali. Lianan punika kewentenan petang diri sani kaician tes swab inge punika Didi 6 likur warse miwa Izi 4 likur warse mekekale saking Malang Jawa Timur. Herman 3 dase 6 warse miwa Hairul 3 dase warse saking NTB kejantenang hasil IPO negatif. Kasubag Humas Selang Kanton wenten krama sani kepanggih nenten nganggen masker. Ya diastun sosialisasi tur indik pewara disiplin prokes sampun ketincapang dawag virus puniki ngelimbak. Jantan tujuan nyani untuk ngemet kesehatan tur keselamatan mewali dagdag. Bali Pos Nguningayang.